Sasa sijui shida ya Arati ni nini? Ono jangu ane ya Arati ngigia kolibono. Ngigia aliyo mumroyo. Lakini minto gonko basababa getutu. Lero naliko basaba monya bere inche naligere tio mwana olichukura igaro monto mobe. Igabwate nkole muamuti. Igabwate libero. Igabwate bitina. Egento Ntagete Monteberi Simba Arati. Konye ninje ntigarete. Oetanire n'abachumbe bonsipi. Simba Arati, I want to tell you, because I cannot compete with you on intellectual discourse. Simba nakuwa nege songo kelingo cha nakuwa na bunge. Simba na weke suti ya mwenderega. Na eneki ni Simba na nikere. Gosmailinde moro ya nyabani. I want to tell you, Simba Arati, you have been threatening people in our county. You have been disrespecting people in our county. You have been disrespecting Fred Okemo Matiang'i in this county. I want to tell you today, we shall not give you an opportunity with those little goons you walk around with to harass our people and beat up our people. I'm telling you, we shall look for those boys in their homes. We shall look for them wherever they will hide. Tutakuandama my friend. Tutakuandama, utajificha huko Nairobi na Goreti. Hata hapa mtoto utatoka. Tariboigo. Mwancho montaje bora Matiang'i. Egento dia n'abantu bagoitwa tutarachaga twena nyagitari bono mambia hema twachikoro mo isimi oli okoro kwembande omuntu cholire n'abantu akere chikura n'abantu agoitwa town gati bunesese abagusina mota getamenye ngenje kabiri kero mo gusiore moyo mwakorega kero muntu abantu baragererie akaba mintu bagusiga abagaka mintu wazee wa Kisii. Mimi nataka kuwauliza eto gusiega tuachire iburu tuotera rumuru anezigisi na alia na botende yani uru anesiko oturerwe itimo na nguba mbibo ozona bakamo bengotera ogotera ngezena kutogotera bo oturerwe itimo oyo na nguba mbibo oyo uru anezigisi Nabotende, Moko terrengo ruane gisi town. Moko terrengo ruane bogetut. Mocho boitaba tuaste no bogetut ba. Nga gisi town no yetaba to tuko bai. Aba ka ba minto go muya. Je na wa so